ارتشا تركيا دز باوبراسيونك دي جي PKK دكا ده هريما كردستان عراق ده هفدمي سردانا سروك عراقي برهم صالح جبو تركيا وجيفينا دقال سروك كومار رجب طيب اردوغان وهروسا بشتي دما كرد جي هلا علينا تجريدا لسر ربري PKK عبد الله اوجلان قالوا بفي اوبراسيوني اردوغان تشدو خازا مع افسيار ارستي عادل زوزاني اندامي بري برلماني تركيا كر ام دزانین دانستاندن دیپلماتیکین کو هتان ها هم به ایران را هم به عراق را تایبه جی به عراق را دانستاندن کو دنا 20 سالن داوی ده هاتنه کرن دما چارچوبا وان دانستاندن اگر به تنه عبوری و دانستاندن عبوری بن برایدارن کرد ان عراق را دانستاندن چنابه و دمه یکی سیاستمداران شیعی سنی عراقیتن بخویاندن و دانستاندن به چرچوه تکرین. لی دما سیاستمدار که بناستامه و یا کرد و کردستانی ناو ده هبه تکلین کل ورد تینا دانین بتنه ناو چرچوه دانستاندن عبوری دا نای نرخاندن. بگمانی آداوی جی ممکنه که دوی چارچوه دا به شروع بکرن لوما که هم همون دزانن برز در هم صالح بری که ببستر و کمار عراقی سیاست مداره که کرده و دیکلیاویال گل پسکره که کردستانه جی تم هیا و نای انکار کرن جی در شرط و مرجن وی رنگی دا دما سردانه که او سال ترکیه به چکرین و ده پیوان سردانان دا جی اگر هنگ دانستاندن جدایین سیاسی لترکیه درکبن هولی و گاوه ممکنه که شیروه که ارینی جبو پرساوه درکبه هولی. لی چما ترکیه دست به اپراسیونال لشکری دجی PKK دی عراق ده دکه ده هفدمی سردانا سروک کمال عراقی. لگوری من دو پیامن به اپراسیونه هنه یک 23 حزیران لترکیه هلبجارتنه که گرین که استانبول هلبجارتن استانبول این شهرداریت نو کرن جبونا هنده جی فرق دنابرا اقتدار و مخالفت دال استانبول پر هندکن و رایان کردان دوی چارچوبه دا پر گرینگن اپراسیون دوی چارچوبه دا هاتنه داین دنابا خدا هم پیامه که ده کرده که دخوازه پسکره که کرده لکر ترکیه دناب شرط و مرجن دموکراتیک دا بره چاره سرکرین و هنه که جناسنامه وایان متدین یا اسلامی هی دخوازن پیامه که بدنوان یعنی ام کردین که ایرو که لهمبری دولت به ربازن چکتاریش تکوشینه دن اما واکی محاطب بوخوا قبول نکن جبون هندشی دوی جوان ام وی جبوخوا واکی محاطب قبول بکن و نقطه دا پشتراز من بس اونجا استانبول پشگیری بدن پیام دویمی جاوه که رای گشتی ترکیه دوی دمه دا پر حساس هم ده چارچوه هلبجاتنا دا و همیشه دانستاندن گل کردان دا هنک آلین که حساسیت وای نجات پرستی هینجی دخوازم پیام کجی بدن وان باشا كيكي عادل يعني انت بحسي مثلا هالبجاتن اسطنبولي كركوي جارك دي بين كرن اردوغان الفاند ما هي هرتشي دي كجبوكو مسوغر بك اوي اك بارتي هالبجاتن ببا بنمونه قال لك سان وصل شرو ذكركو مثلا هلانينا تجديدا لسر برز اوجلان ريبري قرتي PKK دي زندان دا دوي چارچوبه دابو اف لايك لان دوي يعني غازندا ج اردوغان و ج اك بارتي هي اقتداري هي لتركيا چارا سريك درست بوان كاسين دغرافي دا ناكا بشتي كو غرافجي بداوي ايناين بنمونا وانا قالك شو انا نخوش نابن خستا بيغمان دانستاندن يكون حال امرالي ببرز اجران رجال دن هاتنه دست فکرن و سردان فارزرن ویم کو دچنوتین انجام که و تکوشینه انجام و تکوشینه در روش درکتوله لی اگر بتنه ام
danûstandinên ku îrokê li Îmraliyê tên kirin wekî polîtikayeka ji bo hilbijartinên 23 Hezîranê Îstanbulê binirxînin ve demê jî em nihexîl têkoşîna van insanên ku di zindanan da bedeleka giran dayî û bi mehane di greva birçîbûnê de nedî. Divê wekî hamleyeke textîkî ya li hemberî Kurda bi vî rengîneyê nirxandin û Kurd jî siyasetê bu sal erzan li Tirkiyeyê naxwîne. Eger ne hemleyek tektikî be çima wê operasyona di Iraqê de bike li dijî Kurdan dijî PKK û çima çavê xwe nade wan kesên ku greva xwe bi dawî înayin û nihêşta di zîndana de ne rewşa wan tenduristî xirab e. Yani diyar e Kurd bizanin ku ev tektik e li dijiyan yan bi ser wan re têkirin. Bêguman têkoşerên ku îrokê zindanan da û tenduristiya wan ne baş û nayên tedavîkirin problemeke mezin e û mijara rexneyê ye li hemberî têkiliyên dewletê. Ev divê bin çetimê de lê noxteyeke din jî heye esasê wê divê çarçovê da li gorî min divê em mesele bên nirxandin. Danûstandinê Kurda yên bi dewletê ra li Tirkiyê qedîm da li ser esasekî baş nehatine nirxandin. Yani xîmê wa baş nehatiye danandinê va danûstandina. Lê îrokê li aliyekî berxwedan dewam dike, li aliyekî jî müzakere wê berdewam bike. Di karektera pêvajoyên müzakereyan de jî ev tişta tim heye li derê din ê dinyayê jî wisa dike. Li aliyekî têkoşîn dimeşe, li aliyekî jî danûstandin berdewam dikin heya ku digihêje armancekî. Li vir divê li ser esasê baweriyê em hereket nekin. Yani bi tenê baweriya xwe pê bînin ku ev tişta wê wisa biçe encam bigire ew encamekê nade destê me. Hemin noxteyeke tedbîrên xwe wê bigirin, diwarê siyasî da tedbîrên xwe wê bigirin û hem li aliyekî ji danûstandinên xwe yên siyasî jî wê berdewam bikin. Çinkî ji bilî rêbazên siyasî, ji bilî rêbazên demokratîk ne li Tirkiyeyê ne jî li Rojhilata Navîn riyeke din ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li gorî dîtina min nîne. Lê divê wekû tu dibêjî ku divê xebata xwe jî ew bidomînin digel ku eger hewlên danûstandinan jî hebe. Belê Birêz Adil Zozanî endamê berê Parlemanê Tirkiyeyê HDP em gelekî spasiyet dikin. Gelek spas xweş serçavan.